Asem we ni anim se akoda but na no pa ye sorry ye no information a ye nsa ka ne se Abdul Fattah Safiu, former Kumasi Asante Kotoko footballer. Oye na adwe se nka obeba Kotoko for the second time anye successful no. Kotoko terminate contracts no. Say you know oko the player status committee say player status committee no NJ 2.4 billion Ghana cedis, which is 240,000 Ghana cedis. Emano na asemo no die important na okwa diska no information no ewa ha me de bro Super 24 TV o say injury obenya ne Kotoko ne sema o ka kire status for no na twara abra Kumasi Asante ko o say ne injury obenya Kotoko na asemo no wan say na nka enim se nka ye ne efisem ne ya solve entre ekodae no but player no esa take another post as a twenkyere atwan onti ase ene ma asem no ene akupi player status committee no me say aha is Super 24 TV unsubscribe ya wada ma no hit the rest subscribe at no about do man so na yedika subum together follow social media handles no so Facebook ni Super 24 TV, Instagram Kumasi Blogman, and at Twitter Blogman 24. Same thing applies to TikTok. Now Kotoko terminate Safiu contract after detecting hidden injury no. Sabra na Kotoko edika ma 10,000 Ghana cedis on fanto no ho. Enti odika je 10,000 Ghana cedis. And omo agree ne monthly salary. Enti after that no 10,000 ne de na obimeka se sika no ahye akodi ni ho. Enti ekoba say Kotoko ye se omu ntimi ne nya adwuma biom no. Ena Kotoko ye se sa na tie de a je another 10,000 na fa to ho na fa ko because injury show ho. Ena player na se hwan onje 10,000 no. Ena Kotoko say the betima ya ma say okay sa onje 10,000 a ye be no 20,000 ne de aka already 10,000 na de amount no ho na 30,000 na nko 300 old million je abra wan kekebo bi ama Kotoko player na sik chenchena achi onti ase because o tamse na katua na obeje no the tamse a 240,000 into 240,000 omuma ne mu 150,000 na onko ne baby na asem emfa na asem akro bi ase hwe 150,000 ye kofa ne he abra wo mo bo bi amai already amount 10,000 you see 20,000 so I was say no na player no ekoye back and forth as see o say asem no o de akọ player status committee na player status committee no nipa na ekodi asem no di ebepie bia de bebro senior citizens yebetima jeje amaye ho minim de wadwen ye well asem we me pese be pass comment bia but senior citizens ubetimi de wadwen kira to e from the Blogman ma wie ma adwuma me de usi a chia me ko